Tshisekedi amaze kurahira yahise ko acyura papa we wari warapfiriye mu Bubiligi, aramuzana ku butaka bw'isezerano, ashyingurwa mu cyubahiro, ahita anashyirirwaho n'itariki yo kujya yibukwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Etienne Tshisekedi aribukwa buri mwaka. Diaspora mwenyewe, amakuru kuri buri wese. Haya abakunzi ba Diaspora mwenyewe, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugira umunsi mwiza. So reka twongeye twazanye cya cyegeranyo, twabazanye icyegeranyo hagati ya Joseph Kabange Kabila na Felix Antoine Tshisekedi, aho umwuka mubi wabo watangiriye nyirizina. Twahazanye bibabeshya, twe twayabayemo turayazi. Anyway, mu 1982 haje ishyaka bita EDPS. EDPS ryari ishyaka ni mu magambo maremare ni Union for Democracy and Social Progress. So ni ishyaka ryarizanywe nande na Etienne Tshisekedi, papa wande wa Tshisekedi uyuriho. Ryari ishyaka rigomba kumufasha kugira uti kuzaba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyirizina muri ibyo bihe byari biryoshye kuko abo yarahanganye nabo bari bakongwe, yarahanganye n'aba ise wa Kabila, ise nyirizina wabanje kuyobora, barahangana, arakukuza, arazahangana n'umwana w'igihe. Wibuka ko ise wa Kabila yapfuye, bakaza gushaka umwana we ngo aze yose ikivi cyaze, bazana Kabila. Araza ajya ku perezida, Etienne Tshisekedi araho, banze kumufata byibura ngo abewe. Iyo ni nimba ku mutima nyirizina kuko yari yarabiharaniye. So aragomya arakukuza Etienne Tshisekedi, arakukuza, araza kukuzanya n'uyu mwana Kabila. Araza, urumva yarakuze ariko Kabila ari muto, aremera, aravuga ati kamukuzanye n'umwana wenze nzamutsinda. Peti n'ubundi aragomya aramutsinda. Twibukiranyije hafi 2011 habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaye atsindwa na umuntu wayatsinze ni Kabila, n'ubundi wari usanzwe afite ubutegetsi. Tshisekedi aratsindwa ariko niyemera ko yatsinzwe nkuko yari asanzwe n'ubundi abikora, ntabwo yakundaga kwemera ko yatsinzwe. So papa demokarasi rero twamwitaga akazina ka papa demokarasi, ariwe Etienne Tshisekedi yahamagaje LFI, BBC, Al Jazeera, za CNN zose, ibitangazamakuru bikomeye ku isi arabizaniwe mu rugo, arahirira mu rugo nka perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watowe kandi atari we watowe. Dutegereje aho ukirahira nyizina rya Joseph Kabila Kabange wari watowe. So icyo nicyo kukubwira ngo iki, yari afite inyota yo kuba yaba perezida, abifitiye inyota nyirizina ise wa Tshisekedi. Kweri biranga byanabaye nkaho uwo mwaka 2011 bibaye umwaka wa nyuma kuri wo kongera kwiyamamariza kuba perezida wa Kongo, kuko urumva manda yarahawe Kabila yagombaga kuzarangira 2016 yarangiye. Mu by'ukuri Kabila yarahazwe n'abakongomani ku buryo atari gushyiramo kandidatire niyo yikuza yihengetse ngo yemerwe.
abonye byanze mandamano ya buri munsi imwamagana mandamano yamagana n'ishyaka PPRD rya Kabila, ahita aravuga ati rero aho kugira ngo ishyaka rizaserukiraho reka shaka umwambari cyangwa se uzarihagararira, wenze natsinda nzakorera mu mutaka we, uzaje umubwira ati kora ibigira gutyo. Azana uwo bita Ramazani Shadari. Urumva Ramazani Shadari amuzanye, ahita yemeza Kongo yuko amatora none hagiye kuzabaho ryari 2018. Tshisekedi ise yararwaye. Urumva tariki ya mbere y'ukwa kabiri 2017 Tshisekedi wicururizaga pizza mu Bubiligi isa barapfuye apfira mu Bubiligi aho yararwariye. Kabila bari bafitanye bifu na Muzehe, byarangiye umurambo wa Muzehe udatashye ngo kubera ko bari bafitanye bifu. Tshisekedi biramuryo wacuruzaga pizza ahita amanuka aza kwiyamamazanya n'abandi kuba perezida bwa mbere mu mateka ya Tshisekedi. Uyu nguyu Felix Antoine nibwo bwa mbere yaraje kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Si yarazwi cyane muri Kongo, cyakora yegereye ba Kongo b'abasaza bamugira inama y'ikintu yakora. Baramubwira ati turabizi neza ko gushaka kuba perezida, ariko ikintu udafite ni connection hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibakuzi cyane, ugiye kugendana na Vital Kamerhe akuzengurutse igihugu, we nk'umuntu uzwi w'umusitari, uzwi n'abarubyiruko rwishi cyane n'abantu benshi, murumvikana yuko uzaba perezida wese, we akaba vice perezida cyangwa se akaba premier ministre. Barabyumvikana birarangira. Ahantu hose Kabila Tshisekedi yajyaga kwiyamamaza, kampeni zose yakoze yabaga ari kumwe na Kamerhe. Ngira ngo mwaramubonye anazi Bukavu, muri bukaza kuhiyamamaza bamuterura, umunsi bamuterura turi ku kopera ya zamani, ngira ngo murabyibuka. So ibyo bimaze kuba kampeni zirangiye, ntabwo ubundi umuntu wahagwaga amahirwe, ntabwo yari Tshisekedi. Uwahabwaga amahirwe nyirizina buri mukongomani wese yahumekaga yari uwo bita Martin Fayulu. Gusa ikintu kitatumye aba perezida Martin Fayulu nuko yiyamamazaga yiyemera, avuga yuko natorwa azahita afunga Kabila, akamuryoza ibyo yakoze, bibi byose yaba yarakoze. Kabila ashobora kuba yaravuze ati rero nayidakemo, uyu muntu ashobora kuzabikora. Pressure ya Vital Kamerhe ituma Kabila afata telefone ahamagara Vital Kamerhe, arabwira ati usange mu rugo wowe na Felix Antoine Tshisekedi bibiri banga. Barahageze arababwira ati ndagira dusezerane ibintu hano, ngiye kubaha inkoni y'ubuperezida. Tshisekedi agomba kuba perezida, we Vital Kamerhe Yesu uzaba premier ministre nkuko mwabyumvikanye, ariko twumvikana ibintu bitatu: umutungo wanjye ntugakorweho, sinkakurikiranwe n'ubushinjacyaha, kandi muzayobora manda ebyiri musubize ubuyobozi. Nibyo bintu bitatu bari bumvikanye, ariko Kabila bikora yiyibagije yuko yari afitanye bifu na se wa Tshisekedi ikomeye yo kumwima no kuba umuyobozi, kuba perezida, akananga ko n'umurambo we utaha ku butaka bwiwe bw'isezerano. Akirihe? Akiri mu Bubiligi. Tshisekedi nawe burya we n'umusivile hari ikintu yakoze, yarushije Kabila ubwenge nubwo yari general. Gute
we yaravuze ati nubwo papa banze ko ataha ngiye kwiyamamariza kuba perezida nitsinda nzahita muzana ashyingurwe mu cyubahiro nindangiza mushyirireho n'itariki yo kujya yibukwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yamaze gutorwa ararahira 2019 mu kwa mbere. Amaze kurahira muribuka ko n'abagore babo bombi hari akantu kabayeho ko mwiryane wa Kabila kuri wa Tshisekedi ngo amusuhuza arabyanga. Bifu burya yari irimo nini cyane ya zamani yo kubwaviye. Urumva biza kurangira, urumva ari byo bya bintu abantu bajye bivugisha ngo nta bwenge agira. Nta bwenge agira umuntu utagira ubwenge akora ibyo bintu. Ahubwo se urumva atari n'intwari narenza ahubwo ku bakongomani. Ntabwo twebwe abaturage tuba tuzi nyine ko ushobora kuvuga ngo umuntu nta muntu utagira ubwenge bro. Wowe wabagwa kuyobora Kongo we nta bwenge ugira. Wayobora igihugu utagira ubwenge se? Ibaze iyo geste yakoze yonyine kugera n'ubu papa wiwe yaharaniye yuko azagira icyubahiro, nubwo yapfuye aharanira kuba perezida atabigezeho, ariko ubu mwana we niwe ukize ute uri perezida. Ibyo bintu twabibayemo rero, ayo mateka tuyabamo muri Kongo twiga tugira dute. Tshisekedi amaze gucyora se mushyiraho itariki yo kumwibuka, kuko nibuka ko hari n'umwa 2020 ndiyo twaramwibutse cyane. Biraba Tshisekedi arayobora kwa kundi voka yimbwa igize ute imanuka ihiye, yaje rimwe pa ahita n'abaperezida. Yiviriye he gucuruza pizza, rimwe pa ahita abaperezida. Ibi byose arimo aranyuramo si ibibazo Tshisekedi yasizeho, kuko ayo masezerano yose uba wumva yose atuma M23 ifata intwaro ntago ari Tshisekedi wayasinye. Siwe pe. Ahubwo ikintu yaje niyakora, ntabwo yaje ngo abanza afate dokima nanone asome amenye ngo iyi M irashaka ibi, ikeneye ibi nibi, ikeneye uburenganzira bwa ibi nibi. Ahubwo we yahise kubita yahuranya, yumva yuko ibyo agiye kuvuga byo bizamworohera, ashaka kubarwanya kandi atabarusha imbaraga. Aniyibagiza yuko igisirikare yizeye atari we wagifonza ari icya Kabila. FARDC ni yariye. Niho ubundi Tshisekedi bundi yahise akubitirwa nyirizina, kuko yizeye igisirikare atafonze. Abajenero bose bayobora bari bagombaga kumuyobora urugamba hafi ya bose bari aba Kabila. Neza ubwo urukumva ubundi uriya muntu yari kuzatsinda n'uruhe rugamba. Ari byo bavuga ngo uyu uri umusivile nanone akuba usivile ni kabura. Ariko Kabila nawe waranenguye ko wari uzi yuko ufitanye beef na se wa Tshisekedi imeze kuriya, wafashe inkono yiha umwana we gute? Cyo ni ikibazo kiremereye. Warayifashe uyimuha gute? Aho niho yahise gukubitira muki, babyita kugukubitira mu ivi. Ubu urimo wirirwa nk'iyi minsi urirwa kushakusha na drone na drone wakabaye wimereye neza, umeze neza. Tshisekedi rero n'umuri jinya w'umurandura nzuzi PPR dahita yirimbagura. Mitungo ya Kabila yose itirafatirwa. Mu byukuri Kabila ntago akorana na M23. Ahubwo Kabila nta nubwo agikeneye kuba perezida bura wa Kongo. Kabila icyo akeneye yumva neza icyo M23 irwanira, akifuza yuko M23 ishobora kuba yatsindira ibyirwanira, yarangiza agiriwe amahirwe wenze M23 bakayibwira ati fata Nord Kivu na Sud Kivu bigenzure gusa na Kongo izagira ijambo aho hantu. Ariko abarimwe muhakotorera mwebwe nka M23, Kabila bavuga ati wenze nahita nangira business yanjye ngashora
amafaranga akajya ku yandi, kuko nawe niyariye nabi. Niyo mpamvu ubona ba Elon Musk bakora iminsi mikuru y'ababosi bakamuhamagara Joseph Kabila akabwira ati ngwino dusangire. Nawe si yariye nabi, yarabanye. Ariko niba ubona ibyo bintu Kabila bikomeye, apana kuza uterana na Kongo amagambo ati ni barikani Sudanize sinzi gute. Rekana n'ibyo bintu, nubona ibyo bintu bikomeye ugende urebe igihugu wigiramo, wicare ubutuje, wirinde itangazamakuru nk'ibisanzwe nk'uko wabyirindaga, utegereze ibintu bikayuka ubundi uza ukora akazi. Kuko barika Sudanize yo nanone ishobora kudahita ikunda nk'uko uyitekereza we Kabila, kuko Tshisekedi nawe yamaze kumenya ubwenge. Yagize uti yubaye mu bibazo igihe kinini birakwigisha. Ninde utabona yuko nawe ari kugenda amenya ubwenge? Ubwenge bwa mbere yamenye ni ukwegera Tarapa akakubita ibipfukamirizo, kugira ati ngwino yafate. Nubundi papa yabayemo igihe kinini cyane ntacyo yamumariye, ngwino yafate. Ariko mu mutekano karakano yakoze nanone nta kandi kantu udashobora kwirengagiza. Udashobora kwirengagiza, ni koroshye. Niyo mpamvu ubona Amerika imukimuriho, haba akantu kose muri Amerika bakavuga ati Tshisekedi umwana wacu naze. Ubu yabaye nk'umwana mu rugo. Ko rero niko bakubwira politike hari uburyo umuntu agenda yimenya gake gake. Gusa Tshisekedi ibi byose biri kuba ntabwo yari azi ko bizabaho, ahubwo bamubwira yuko biri bubeho ameze nk'uwatunguwe n'uburyo yiyumvagamo yuko ari perezida w'igihugu. Byose bihita bikumira ku mirari, asubiza ibidakwiye, M23 anayisubiza ibikwiye. Nuko byarangiye. Ariko turizera tudashidikanya yuko ibi bizarangira, abantu bongere batembererane, abantu bongere babishuti nk'ibisanzwe. Uwitwa umunyarwanda mubabe mwiza, uwitwa umukongomani mubabe mwiza, uwitwa umurundi mubabe mwiza. Ibi ni politike, ni ibintu bizarangira. Abapolitisiye bageraho bagashwana ejo bagakundana, kandi ni nacyo tubifuriza. Gusa Kabila warambabaje, narakwizeraga nka general. Mwikorere follow, tugomye tubane, subscribe.